Volem un planeta viu, amb arbres, animals, humans. Volem conviure amb la natura perquè nosaltres també som natura. I necessitem els arbres, els animals, la mar, l'aire. Avui, amb dansa, música i arts plàstiques, podreu veure una acció que reivindica el reciclatge com a eina per a conservar el nostre món. Si som una ciutadania conscienciada amb el deure que tenim amb la terra, també podrem exigir fermament als nostres governants que volem un planeta net on es puga viure ara i les generacions futures. Gràcies. Desorden
El papel, el vidrio, el plástico y el metal. Reciclar. Reciclar. El reciclaje es una tarea muy especial. La neta vamos a cuidar. Muchos residuos que creemos son basura no lo son. Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor. Muchos residuos que creemos son basura, no lo son. Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor. El medio ambiente vamos a cuidar. En nuestra casa hay que reciclar. El medio ambiente reciclaje es por nuestro bien. Cada residuo hay que separar muy bien. Un recipiente diferente para todos hay. En nuestra casa hay que reciclar. En el colegio hay que reciclar. Donde la abuela hay que reciclar. Donde los primos hay que reciclar. En vacaciones hay que reciclar, con los amigos hay que reciclar, en el colegio hay que reciclar, en nuestra casa hay que reciclar, el medio ambiente vamos a cuidar, en nuestra casa hay que reciclar, el medio ambiente hay que proteger, el reciclaje es por nuestro bien.
Ara, ràpidament, estos últimes setmanes heu vist al centre que estaven exposades totes les postes del concurs de postal, així que, com esté així la majoria de l'alumnat de jardí i també els guanyadors d'elemental i de mitjà, farem entrega dels premis dels postals i seguidament farem l'entrega dels xiquets. La tengo chiquita, la volteo de fondo. A ver, sorteo, sorteo. No sé de qué es. Sí, hija, vale. Llévame la cámara.